Kublai pi baro na kaliang kadudarshan kendra Shillong ni pedang sobhai pi sya kani katup kubor mata ka janmit. Shwaban pai chiki kubor babnya ngenya pet chwai kimat bakongsan. Shimsmai Menteri Rang Badu kari Narendra Modi rengkat kekenhuan ki Menteri Hakasian Baar, pensmai Presiden Ramnath Kovind ya Modi bat ki weipat ki Menteri. Yashim benta ki lat ke jela ki Menteri Rangba ki nongyalam kaliang persya ki klur akplim ki nongyelai kai sport ki nongyalam kiri ka bimstek bat ki nong aikti na bari hakajing pensmayu Narendra Modi. Hashwa jong kajing shimsmai ken mau buram Menteri Rangba du kari Narendra Modi ya Mahatma Gandhi bat Menteri Rangba du barim kari Atal Bihari Vajpayee. But la PLIE ya ka AYUSH Medical Health Camp but Herbal Garden ha Civil Hospital Shillong. Kikubor babnya Menteri Rangba du kari Narendra Modi ulabam smai haringkat kekenhon ki Menteri Bathamai hakasien baar hakajingalang kabe isongkun kabalalong ha Rashtrapati Bhavan hene ka janmit. Presiden kari Ramnath Kovind ulapan bam smai Menteri Rangba du kari bat kekenhon Menteri jong hakani ka jingalang layadon lang kilat jong ki jilla baper ki Menteri Rangba ki nongyalam kaliang persya ki khle na kekenhon baper ki tingshop ki puron ki nongyale kai ki nongyalam na kiri ki bahap hapok kekenhon bimstek bat ki nongyalam na kiri nongwei kumjo. Nakaliang Presiden ke BJP Amit Shah hane kasngi ulai kendo ya Menteri Rangba du kari Narendra Modi ha New Delhi hashwa bantai ka sarkar. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. Hashwa ban bam smai biang kum Menteri Rangba du kari hakasien ka baar Narendra Modi hene kasngi ulakan mau burom ya Mahatma Gandhi ban nongyalam barim ka BJP Atal Bihari Vajpayee ulalet ban buru ya usentio haka National War Memorial ka bahajan ke India Gate. Menteri Rangba du hakajo kapor ulalet jingo ya ka Rajghat jakasa ken mau Mahatma Gandhi hakapor kumbah nyau baje AA hene step. Hadian kane ulalet pat syaka sadaf atal ka jakasa ken mau balapen wandur ha utiu lotus jong Menteri Rangba du barim kari Vajpayee. Hakane kasngi layadon langru kato kaningut kinongyalam barangba ka BJP baken thop ya nongyalam bahkli du jong kaseng Amit Shah. Secretary Katanat Kakot Kakhia ka Sarkar Jilla Baderu Director Katanat AYUSH Praveen Bakshi nekasngi PLIE ya ka AYUSH Medical Health Camp but Herbal Garden hapalau jong ka Civil Hospital Shillong. Ya ka program la PYNLONG da ka office District Medical and Health Officer East KHASI Hills. Haba ay jingkren hagajialang Bakshi ulaong baka rukom sumartan rai ka donya kabenta ka bakraw hakaliang kakot kakya kamtam na kabenta kito ki basyong basa hagijaka nong kandong la buon snem menta kiwe ki balayadon lang bat ay jingkren hagajialang kikentop yaw Dr. W.W. Pira Joint Director of Health Services SS Civil Hospital Shillong but Dr. S.I. Karshandi District Nodal Officer East KHASI Hills District has grown by leaps and bounds. It's really a full-fledged mission now. Various kind of activities are being taken up in all the districts. Latest which has come under the National AYUSH Mission under the AYUSH Ministry is health and wellness centers. Initially the health and wellness centers was meant to be under the National Health Mission. So certain number of sub-centers, certain number of PACs will get special support from the ministry in terms of civil works, in terms of infrastructure, in terms of medicines, in terms of dedicated manpower, and they will take care of the screenings and all kind of treatments which can be done at the sub-center level.
Komisi benta ban kener ya gajing yarap syaki nongseng kamla jong ke MSE bat khamtam syaki karkhana rit ke Reserve Bank of India RBI Shillong ke PYNLONG ya gajing yalang halor ke benta bayadei bat ki Micro Small and Medium Enterprises MSMES hene ke sngi hakashnong Shangpung West Jaintia Hills District. Hagani kasngi laya don lang ru ki officer na katanat Directorate of Commerce and Industries jong ka Sarkar Meghalaya SIDBI NRLM KVIC RESTI kinong mi khmat na kijaka kin show pisa na lor ki laispa ngot KINONGSENG kam na jong kiba na kathan Shangpung kajing thmu jong kate KAJINGIALANG kalong ban pinsa priang ya ka khubor hakbia day bat kila jingarap kijaka kin show sha KINONGSENG kam sengjam u Anurag Asthana GM ka RBI Shillong hakajingkren bat u ulakdaw ya kibabun kilat kilinti ka ba ka RBI kala shem haka banjarap ban kintiw ya ki MSME hapo kari ki officer na kijaka kenshow pisa baper kilaya kren bar kinong yashim benta halor ki babun ki sin jam hakaliang ki MSME bar aimen sim ru hakajo kapor ya KINONGSENG kamla jong hapo ka jilla ka state level chief minister inter school athletic meet arhajar khat khandai class dang hinin kasngi hamadan Jawaharlal Nehru hapolo yakani ka limpong la PYNLONG da katanat sports and youth affairs jong ka sarkar jilla bar ka phang padeng hau ni usnem kalong sports for health Kidan sanpo pratali ki jat jinga lekai hakirta baper na kabenta jong ki shinrang bar ki kentei hakani ka limpong la wan manya shim benta de ki nong lekai na baro khatwaitali ki district jong ka jilla haba ai jingkren bar ka DD news uba John F Kharshiying uba dei working president ka Meghalaya State Olympic Association ulaong bala PYNLONG yakani ka limpong khnang ban kintiw ya ka sap ka phong jong ki khenna haka jinga lekai sport In view of the fact that we are going to host the national games, Meghalaya is hosting national games. So we hope that all this preparation, all this youth, we are hoping for the sports policy also to be coming out, youth policy also, and you've seen the enthusiasm of the children. They are very interested in sports, and this is one very important way of channelizing the energy of the children to a very positive channel. Mentapat nganyapet ya kajinglong jingman kasuny meneng. Kajing shit jing kriat kasuny meneng hasilong kalong arpusan pon san degree Celsius sa kapor min step bat katsaw pon degree Celsius sa kapor janmiet. Kajing singam kahaw-haw kalong henriup khandai na kashispa min step bat praphuwe na kashispa janmiet. Kajing hap slap kalong inyaw pon pra millimeter. Kasuny meneng kandum loo hasilong bat kijaka bamarjan. Shuaban poy siya kabakot jang katup kubor nganyapet biyang saysien yakimat kibakongsan. Shimsmai Menteri Rang Badu kari Narendra Modi rengkat kekenhon ki Menteri hakasien ke baar pensmai Presiden Ramnath Kovind ya Modi berkiwei pat ki Menteri. Yashim benta ki lat ke jela ki Menteri Rangba ki nongyalam kaliang persya ki klur aklim ki nongyalek kai sport ki nongyalam ki ri ka bimstek bat ki nong aikti na bari hakajing pensmayu Narendra Modi. Hashwa jo kajing shimsmai ken mau buram Menteri Rangba du kari Narendra Modi ya Mahatma Gandhi bat Menteri Rangba du barim kari Atal Bihari Vajpayee. But la PLIE ya ka AYUSH Medical Health Camp but HERBAL Garden ha Civil Hospital Shillong. Tidak itu ki khubor ngila poin no siya kabakot jang katup khubor jang imenta ka janmiet hado bag dia syambiang bat pila siya kasngi ha ka kapor khublay pi baro.